Ay na, niliya din ka. Apay manong sulumaon, anyag sangsang itam. Umayak ko magkin daw iti paburkin ka din ka. Ay, anya pabor, malalaw mo nagkamapay. Gading ka, ay bumuludak mapayla iti kwartam. Uray 3,000 laang tanay. Hawa mambagas bain. Awan di gatang ko iti bagas bay. Ay, nayunak pa'y lang at ay sigod nga utang kuhan ka. Ha? Wala na din ka. Naimbaglakan ka tagpinpinsyon ka. Ang siyak, awang pinsyon ka. Manumad la sweldo ngay nagkarkarpinti raw. Nagbasay. Ay, manong. Nuag silduak. Ur-urno nga oray basit ading ka. Diyak kaya't akisayan di sweldo. Anya? Kasanaw nagsakit kami iti asawak. Nungay maadaan kami iti nadagsit na sakit. Nungay agkanser kamay. Nungay madisgrasya kamay. Kasapulan ti adu akwarta. Awan kastay adda-adagos ti maaramat a pagpaagas no kwa. Nalah mabit lang nga raw, dekan kay ti bulbulo da manong. Saan kumatila pa kasiksikuram? Di ka nagdandanag. Sana tila pagdandanagam. Nay, Solomon, nagadumot dagita nga agasan. Anya nga agas dagita? Ay na, kumplito nga agas dagiti bakit. Para sakit ti ulaw, para sakit ti ngipan, sakit ti tiyan, para uyag kanda dumapay. Oh. Ay nalakay, nagadupay la dagitay ginatang mo idi nga agas. Aging gat adama igatang, may mayat no bastanti tayo iti agas. Ne, ti apo ko ta. Hello, Betty Apaw. Hello, Lola. Maladaw ang agawid ita. At daramidan mi kadagiti ka adalak. Anya, numarabyan ka, sukunan da ka, Apaw. Saanan, Lola? Kabalak mo ti agawid asin siya. Kat may saan ka marabyan. Medyo maladaw aklaan. Sige nga raw, Apaw. Bye, Lola. Bye, Apaw. Apay, anyat imbaga ni Bete. Maladaw nga gaway. Wan ka no, tadaramidan da ije pagadalan da. Ay sos, sabalin sa muter aramid di apukutan bakay. Ha? Ay na, adan sa mo boyfriendan. Ketila papapanandan. Ay, hamangan no agsikog adagos ti apukuta. Kinay, manulat taon na. Hamangan no itarayan ti makasikog ko na. Kasanon tula ngayon, tibiyag da, iti ipas ngayon ng tuno bilang. Ay na, Solomon lakay. Nag-advance man una yun, tapanunot mo. Awan kasta agsakbay, bakit? Ay, una yun, ayah, dayjay nga ubay. Lakay, imawag di apo ko ta, marabyan ka nung agaway. Manan! Naladaw manan iti kalman ang agawid. Apay ay ang agkaraladaw nga agawid. Adda ka no lepasen da ahumur da. Adda da ka no ijay balay ti kaklase na. Ay, tinasayaat, inaksukunan. Kasanaw mo da manggundaway kinkwana. Ang mga no pagaramidan da iti dakis di apukuta. Ay, madanagan. Ay nalakay, adday ta ka manen ako nak. Saan man akas tati bagbagam? Ay, sos, babae di apukuta. Kasanaw no da manggundaway kinkwana iti dalan. Kahit agbunga ti pananggundaway da. Iso nga ibagam no sa dino abanda ti ayan na. Sukunag ti apukuta. Dilata man ang timasidan, Lolo. Wen, aganos tayaw. Ta narigat ti agbarayuboy itan na panawin, apok. Panunutem ti rigat ti inami di abroad. Nagruna ka nagbasi mo sweldo na. Aginot ka. Lakay, addamot kwarta tayaw. Addamot maigatang itinaimas asidan. Noan niya ti adda anusan tayaw. Di tayo lamo. Ang mga dagsakit ka na tayaw. Awan kastay ada nakasagana nga aramatan tayo akwartaan no kwa. Uray kasano ti panaginot mo.
No saan matla na sustansya ti kanam awan serbina lakay. Adada nga agsakit tayo iti kastangar aramidon. Tawan mat sustansya ti ipapaunag tayaw. Ay, basta ginut tayaw. Agkulihaw ni Betty. Iso adi tayo gastos a gastos. Tulungan tayo dyan na medya abroad, babaan iti panaginot tayaw. Ta narigat ti trabaho na ijay. Malalala, maganday kidain. Anusan tayo ti adda. Solomon lakay, maturog kan, rabieng. Ay, Oh, adda ka di parikot lakay. naparikot ko nga ron ti masakbayan, bakit? Apay manin, aya. Kasanon to lang ataan, intun lakay ken bakit tan. Intun nakapsutan. Kasano lang atan ti biyag ti anak tayo di abroad. Ken ti apo ko ta ni Betty. Ay na maturog ka kiideng. Ay. Kakaiso na nga awan problema ta ita. I-relax mo man ti panunot mo. Saan atila pagproblema am? Ang panunutek laeng. Ay, makiasawa pa nga ta ti anak ta. Kasano no makiasawa. Ket ulpitan nanto ni Betty nga apo ko ta. May bilangan tumilang nga ta apudpud nung anak na. Awan mo't tinubyo jay anak ta, lakay. Ay. Trabaho laeng tararamitin na. Awan samot plano nan ama ki asawa. Tamanipod pinanawan ti ama ni Betty nga apo ko ta. Kasla awanen ganas na makiayan ayat manun. Di mo lambo Nung ngayagayat tumanain. Makatumpong tungat iti pagwadan nga asawa. Ay, madanagan na ka. Ang mga nubugbugan na ti anak ta. Sanan to pa iraman ti apo ko ta. Ay, problema mo ti kastoy. Ay nalakay, amaw, si kamot laeng timangmangtad iti problema iti bagay. Ha? Maturog kakit din, rabiin. Ay, mala, umuna ka na maturog. Taado pa iti pampanunutek. Makamu ka, no siyak maturog ako. Lakay, imawag ti anak ta ijay abroad. Agawid ka nun iti mabiait. Apay ngay. Apay bakasyon manan. Katuan nadaanon manen ti aldaw ti panagbakasyonan. Kastaya. Ay na, sabten tayo ito nga ron ijay airport ti anak ta. Wan lakay, kaduatan to jay apo ko ta. Naimbag man ta nakasurot kayo anang sukon kanyak tatang. Nanang, ay una anak ka takailiw da ka una yan. Ay, kailiw kayo matuna yun, ananang. Apay ngay nga agsakit kamutin anak kaw. Saan tatang? Gagangay lang uyak daytoy. Ay, di mo yalang-alang dayta anak kaw. Ang mga no grabe mo't asakit daytan. Ang mga no ang tinag-akanser. Ay na, gagangay latang kaso daytoy, tatang. Ay, mapantayo di ospital. Masapaw lang may pa-check up ka. Tapno maagasan adagos no anjaman dayta. Ay na, tatang, saanan? Basit lang uyak daytoy ko nakmat. Basta pa-check up da ka. No di mo kaya tiyag gastos. Ay, uray siya tiyag gastos. Tadamot kwarta ngay dulduling ka. Aglaklako kayo pa iti bagas, andaw? Ay, un tata. Agurder kayo? Ay, un man. Tanay. Basit man di bagas, men. May isa ka ban, tata? Anay mo na talo akaban baraw. Tapno at da reserba may inton panagnanap-nap. Nang runa kunay. Ngumingi naman ang tibagas. Ay, adayo pa ibuti pa nagtutudo, tata. Kinusamur pa ila ita. Ay, awan kastay nakasagana, bro. Iso at talo akaban, tigatangag abagas. Nanang, nagadumot abagasan di ginatang ni tatang. Ay, un nga rudan ako. Nagado ti bagas tayo dito'y balay. Agnegosyo ka din ni tatang iti bagas, nanang.
Saan? Nadamag na nga main ang umina man ng tibagas. Iso agim mulpain. Anya? Ay, una yun ni tatang. Agpanik baying manan. Wan nga raw. Ay na, managdandanag ni tatang. Awan lakad. Pakadanagan na amin ang makita na kanmangag na. Ay, jakam mo iti ama manakaw. Kinatao na siguro ti kasjay. Kanayon mo't abagbaga. Ngamawan denggan na. Ipapilit na ti kayat na. Hala, tulungan na ka mangisim pa kadag ito ya ginatgatan ko bakit na. Na. Anya dagita nga Ikaw makan Naimbag lang at daabas to tayaw. Tanay, adda umay at taipon. Typhoon nga. Ay na mabayag pa'y day di abagyo. Kung saan adito'y lugar tayo ti pagdalanan na. Amom lang aya. Bastawan, kastay nakasagana. Apay nalakati mabisinan. Ken gimulpi ang iti kandila. Ta siguradong ag-brown out to. Ken nagado apospuraw. Anyan. Sa nga karton samot ta kandila ginatang mong. Ha! Kawin na. Tama nga no ag-brown out iti makatawan. Ay iti makabulan. Tilapag. Ay amom lang aya. Apay nga min aya kontrabida ka Andrea. Anya kang kaya. Asawa wano ka ruba. Nay. Ay, mala, di ka nga rudin agungot. Wunan, aramidom latan ti kay kayat mo. Di kan pakibiangan, tapno di kan agungag. Ala, nagadumot ng tikuton dito'y kamak, Lola. Nay, nagkapandagita ako ton ngay apaw. Jakam mo, Nan, kita man no paggap-gapwan da. Ala, di tan samot karton di ta sirop ti kama. Anyat karga ta karton ana ipasirok dita. Jakam mo, Lola. Ay, nan kitaan taman. Ay, sus! Tuyukas kadakaring mo't dagitawi. Ala, adda pa'y daing kantina pa. Apay nga da dito'y dagitawi. Nabayag samot dagituyan. Nagbangsay. Day tagayam tay mga angot mi kanina ng nagbangsit, Lola. Reserba nga road. Taadaman umay abagyunan. Ay, reserba. Oray mabangles ditan basta da reserbam. Unay kamutan, tilar aramidam. Awan kaste adakanin tayo na dadumteng bagyaw. Ta nagrigat ti makarwar. Nunay tayo agbagbagyaw. Ay, adulamin nga maum. Na. Kita man, pati tinapa, indulin mo dita kartaon. Nakutkutundan, nabanglesin. Mayat pa'y dagita. Mayat pa'y nga, nabangles nga rudan. Ay na, sumanao ka madakon-akon. Di mo mangaron amaw, tinagidulain. Naimbag pa'y dagiti kuton. Tanodan dan iti panagtutunaw. Nakabunag dan iti taraon da. Si Kangay, di mo amo asaganaan ti masakbayan. Ngam nalabas tar aramidam. Agidulin kang agpaisaw. Ngam mabangbangles mag. Na. Sayang matlaang. Adon tinasayang. Gapo iti kadudulin mo lakay. Tatang, awan bagas tayon. Ingkay mangala iti bagas ijay sa rosaryo. Ay, isa na. Di yung kutsin dagijay, ta reserva dagijay. Anya? Ingkay pa'y lagumatang iti kinilo iji store. Anya? Reserva dagijay ang bagas. Tapno anda kanin tayo inton agbagyaw. Uno aggingginod. Addan sa kanugingginod ang mapasamak iti masakbayan. Anya? Nagkunang agingginod. Kunada basta da nakangagak. Ay natatang, bunga la tinalabas a panagpampanunot yun ay ta. Saan? Hala, ingkay gumatang iti store. Kandagi jay indulin nyo adilata ijay. Ingkay alaan ng tasidaan tayo. Apay, di ka makawawat. Reserba nga ro dagijay. Di yung mabalin ako tiyeng dagijay. Tatang. Ay na, ay una yun aya. Sus,
Anyat basbasaam di tapagiwarnak lakay. Ay una yun, aya. Ay nakabutbutang at talagang ti disgrasya. Adaman na disgrasya aluganan ni Kalman. Nakaw. Kanayon mo tan a disgrasya ti lugan ti may padpadamag. Ay, wan nga rod Ay. Nakabutbutang. Sapay kunak nga agudong ak intong bigat. Ay, katagudong ka Ado matilugan na pagluganam. Ay, mabutang nga aglugan. Anya, kapay? Apay, nalakati madisgrasya. Magnaaklangan. Masapak nga agreeng. Tapag naekon naging gayjay ilay. Anya, ay naglukukan. Nagadayaw ti pagpag abutom ti manu nga oras a magmagnaa. Sa nabalay. Tinapatag. Mayadayo ak iti disgrasya. Sapay nagtudaw iti manungal daw. Limo kay ti daga. Raprod ti daduma kalsada tayaw. Ano ngay matebag. Ay na, advance ka manin nga agpampanunutan, Solomon. May mayat ti advance ta masaganaan. Anyat gatangam ijay ili ta siya kon ti agudaw. Ay saanon, siyakon. Di mo amaw ti gatangam. Ay na, nabanduga mo na magmagnan. Ano sakon? Ay, baka dano naktulat tayo di balay. Ay, baka tutudon. Ay, sos! Ay, imbaya kabak na. Ay, sapay adayo pa di balay. Ay, magnaklat ta. Diyak kayat tiyagin na. Uray ta damit pa yung kao. Ay, diyak kayat ti marabyan ito'y dalan. Ay, sus! Agtinag mo tinag iti bat-batoy ti kalsada. Ay, partakak ti magna. Agtarayak lang ang narigat. Ha! Ay, marga iti nagapit. Ay, iti sakak napandagan. Ay, tulungan dak! Tulong! Anya, makita ang tibong at arabid mo, Solomon. Dandanikan dimmaga, gapu iti kinasukir mo. Ay, nahunak numataya ka. Naipaga, tandadagos nakakita kan ka. Tanusaan, naikali ka kuman asibibiyang. Ay, Andrea, nagsakit ti bagbagay. Nalag, paimbag ka, tapno makarwar kan dito yung ospital. Pasensya kayo, no linukatan mi ti sa rosaryo, tatang. Awanan dagiti induldulin nyo abagas. Kinanan ti marabutay. Anya? Amen? Wun, awanan ti nagbati. Kandagito'y dilata nga indulin nyo ijay. Nag-expire da amin Anya? Awanan serbi dagito'y. Ado akwarta ti sinayang iyo, tatang. Maibal lang amin dagito yan. Ay na, nagsayangan. Ay, kalaga asayang, tanatangkan ti ulaw. Bakit? No addang amin maibagakan ka, denggam, saan aday talaam mo ti sursurutang. Pasensya kayo. Pakawanan da kuma. Ay, saan na maulit day jay. Di kay ngamin unay agdandanag, tatang. Wen, maawatan me, no sagsaganaan nyo ti masakbayan. Ngam no nalabas, dakas. Ay, huwag. Amok to, numaminsan. Nadidigraak iti daydian na pagtengko manang biyanan. Damok matayakon iti daydiapan nakadisgrasyak. Ngam pagyamanak ti Diyos tayo nispalnak. Naikat kumitlaang ti panagdandanag ko, babaan ti pamagbaga ti asawa kan anak ko kanyak. Alakastan ti pagayam mo, Solomon. Saan adakas dagsagana para iti masungan nga alal daw, nang runa ano at nadumtang akalamidad. Ngam no sobra, maday, nalabsam ti nagpanunot iti mapasamak iti masakbayan, kat dandani ka lang arod na isagmakan. Di ka nga minunag dandanag, pagayam Solomon, agkararag ka tadamo niya Apo Diyos amang ipaay iti kasapulam. Agtalag ka kenkwana, tapat siya ka di nakabaybayan, nulakit day tanapudno ka kenkwana.
Bueno, papagayam titan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Solomon. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Tatang, makiasawa akon. Dumanon ka nun dalari, ta pagsasaritaan tayon ti kasarmi. Ha? Ay na kayo ti makam mo. Total, adan na kamyaw. Taore, jak kumapay kayat. Ta 20 lang taon mo. Agam, kanayon mo ti panagkuyog yaw ni tinubyaw mo. Sana balay ta nasingpot ni Larry, tatang. Sapay ko mga raod, ta saan itong agbaliw. Sapay ko tag na na yung ti kinasingput na. Tapno awan to, ti pagbabawiya malo. Makiasawan ti anak mo, Kaloy. Wan nga raod, asawaan dan. Hayag kasaran ti anak ko. Ngam data, saan tapaya nagkasar? Dumteng to day taa. Mabutengak ang makikasarkan ka. Tamangan no al-alyaan nakday di asawam. Kunamat aman nangimun idi si bibiyag pay. Saan? Mawatan na dayjay. Natay nga rudin. Agimon pa'y laang. Sana bale, taagdenden natamuten. Kahit kasanap, pag naidan nyo nga asawa, itatanalpasan ti kasaryaw. Makipagnaid kami pa'y lakumakanda kayo, tatang. Tagi patakder kami pa iti balay mi. Uwan tatang, parogyan men, ti ipatakder mi balay may. Ay, katwuna. Sana problema dahi ta. Sige, agnaid kay lata dito'y balay. Tawan mo't kadwami ka ni nanang yaw. Ang damot ten pamilya dagiti kakabsat mo malaw. Katadadan iti lugar dagiti asawa da. O sige nga ro, tatang. Sana bale, tumulong kami itian naman na magastos diti balay. Ay, bakit? Ay, bakit? Kadigdigos dagiti agasawa. Rabrabi nagdigos da. Ay, kat gagangay na. Ta, aghani mo da nga ron. Nang rikap da niti sila da bakit? Ay kat ang sukat dan ah. Ha? Ay, sos, inidap dan ti silaw da. Kat maturog da siguro ah. Aha! Imposible Nabasa pa'y latibok na maturog dan. Aha! Apay akas na tiisem mo, Kaloy. Ay, umay kan. Ta, mapantamatan iti silinta. Mercy. Ay, umunakan. Ha? Sa anak pa'y makaturog. Sumarunuak no madamdama. Umay kakit din. Santa pa'y mata maturog. Agis istoryata pa'y bakit? Rumarak, Kaloy. Papanamanan. At dalamapan ko gatangen. Balaman. Nanikanak man iti kwarta. Ay, mano. 5,000 tadagatangen. Nagdakalan. Sige, imutan nakta sinaan kan, Kaloy. Ha? Ay, sana. Di ka kadyag sasaw iti sinsina. Mabitlan. Indak mangalay iti kwarta. Sana ka nagbinulan, Larry. Anya, amangan lumasikugan pa kahit. Tsaka mo, Wan sama, takanayo na ka makabakbakwar. Kan kanayo na nga agulaw. Intan to agpakita ti doktor ba kahit? Wan, Larry. Ay, nagsaya atin lumasikugan. Maadaan ta adagos iti anak mo kasta. Wan nga ron, Ang damot pagsayaatan na ti kaadata diti balay da tatang. Taada ni Nanang Mercy akatulungak. Ang mga awirto iti anak ta no bilang laan. Ay, kuwi na. Adan to pa'y mang patanggad kan ka, Tanay, adamang nga ro trabaho. Wala kay. Ubing pa'y mo ni Nana Mercy. Ta, nasurok la 40 na. Napigsapay nga agaw aware. Kain ubing pa'y. Isu nga ore aganak ka iti nga pulaw. Awang problema. Taad dati agsyuman kan ka, akatulungan ta mga aware kadagitan nakta. Wan angam, sobra mo ta sa nga pulong anak. Diyak ka ba alanday ta? Uray upat 105, mabalinan. Mersay, aldawan.
Apay, di ka pala bumagon dita. Apay, maditirik nam. Ay, mading arod tirusok ko kaloy. Awan gaganay gayak. Anya, ay, apay ngay. Anyat kintan mo aya. Awan mo't makapangpanganak itipyas kan kalamansi. Ha! Di ka pa'y nanganitiin na po'y. Mangan kan itinalsam. Kayat ko nga rod, bareng sumarantaak. Alan yalaan nak itipyas kan kalamansi. Pakala ko maitipyas. Kitawan mo't mula tapyas. Katingkag biro ka! No awan isang put mo apyas kan kalamansi. Nasaysaya at laadi ka nagaw awid dito'y balay, kaloy! Ha! Nanang, kuyo gandak man. Papanamaya anak ko. Inak ko magpa-check up, ta sa anak ko na nagbinulan. Ang mga namasikuka kon. Kasta aya. Ay, mala, kuyugan ka. Uray maditirik nak. Ikarigata kanak ko. Ha? Anyat mariknayo aya nanang. Aglaladutak nga rod anak ko. Basta. Diyak maawatan ti bagik. Kaslada kayat ko akanon. Diyak amunoan niya da itataraon. Matitirusok ko. Agulawak. Ala, agpada tayo mato ni Timarikrik na. Kastamot laang Timarikrik na kita. Ngampasat siguro ti panaginaw ko daytoy. Wan siguro sige, mabit laang nga rodan ako tagrubwatak. Kuyugan ka. Kumusta ti resulta ti check up mo, malaw? Masikuga ka talaga, nanang. Ay kat nasaya at Wen, nanang. Nagkapon nyo. Ape anak kabaybayag kayo. Itay lang urayan kayo. Napanak mo't nagpa-check up iti doktor, anak ko. Ha? Anya ti pa-check up yo? Ay, agpada ta. Masikugak mo. Aniya? Anya mat. Agpada kami mat gayam amasikog ka ni nanang. Ubing pa'y mo't ni nanang, tagbinulan pa'y laeng. Aging kat agbinulan ti babae, mabalin na pa'y tagsiko, bakit? Kasano nga rod ang matulungan na kinto ng pasngayak ngay. Nagdidan kaming tumat nga aganak. Imbis nga iso kumamat ti katulungan. Alaala sa nabalay. Payabak to ni nanang ko, tay sunto ti bang patanggad kan ka, malo. Di lagbayin. Lakay kan bakit dan nga masango da pa'y latagan anak. Baybayam ka di idan, bakit? Laglagi pa yung abindisyon ti anak. Iso di mo babalawan ni nanang nga nagsikog. Uray kas di titawan na. Ay na! Ay, nasapay ko ba? Talalaki to'y sikog mo. Bakit? Tatno ada junior ko. Ay, nagta-apros akta dyan mo. Apros. Ay, lalaki ka. Ay, anak, wen. Tatno ada junior. May kaninanang mo. Tanay, pasi ka babae na giti na una kakabsit mo. Apay, kanyat sangita, Mirsay. Noab mo klaba karga anak. Diyak ko maimpalupos nagsikuga. Na, apay ay akas na ka. Rumbang ko magagragsak ka. Tandang tumanin anak na. Lakay kan baketan. Ngam agkikiadak pa'y ladita nga agsiksikong kababain. Mawanti rumbang ay bain mo. Ta nagayatan tati panagsikog mo. Kaya nagasawa tamay. Masikog ti anak mo sa masikugak mo. Anyalat sa dagiti taon ngay. Awan bibiyang nagita tattao. Ha? Umapal na kindi uray lakaya ka. Makaputo takpay laang. Ken uray kasta ti edad mo. Ket agsikog kapay bakay. Iso agragsak takit day. Pagyamanan tati sa balimanay na bendisyon. Kaya ti apo ka na ta. Ay, man, naimbag pa'y kadalari ka malaw. Tadan to nanak na. Kakaskasar dalang masikugan. Ay, wala. Kansan lang ni maluti masikaw barok. Pati ni bakit ko. Ha? Aha? Hindi ka namang rabak, tatakaloy.
masikog ni Nana Mirsay. Wan! Nagkidanda nagsikog ka niya malong anak may. Andaman ni nauna nga anak ko. Nukas kasanaw. Ay, wala niya. Tamay kadwa nga asawa yun ni Nana Mirsay. Ay, may bag kayo, pay. Ngam siya ka? Awan? Nabayagan nga dandan na kami kang bagakaw. Ngam mo ang payoray may saan na bukal may. Ha! Ay, agagat ka nga binabarok. Awan nila tamay. Iswa nakapapal kaya talaga, tata. Ay, sana all! Ay na, nabanog ako namang isalsala kin ni baby. Magsangit mo't latta. Ay na, uray to'y adim, nalampay. Awampay ka sinublat mo't nga gawawir. Awampay katulungan mo't. Takasano, makigidgiddan kay tumang agsiksikog. Ha? Imbis sa matulungan da ka mga wawir itapu ko yung sana na. Tanakigiddan kay matanaganak. Ala, pasensya ka na, ko. Miyag mo ni baby. Tadwada nga uba Ay, Duwada nga isala. Sana, ang mga namay batan nyo pa'y layda. Sana bale, tao may nikatuga nga kababaeng tunbigat. O may nakanutulungan. Ay, nagdal na ka man, Lari. Makikiyak di ka. Kinikinak itay. Iso akikyan ka mo't. Ay, baston. Ay, namabanugak ang makiki. Daytoy pa. Baston ko nagmat. Ha? May kutoy na pintas nga asawa ko. Dananang kanta. Agkin-kin ni kidamot lakay. Uwan nga ron. Imapaldan sa manahin bakit? Nagpensyon kan kaloy. Wan! Apay, aday pagatang mo. Ikanak man iti kwartak, tagawid ak ijay lugar mi. Manay, kanayon ka lang agawin. Kailiw ko nga ro, dagiti dadakkel ko. Alan 5,000 laang. Uyugan ka na. Saanen, adayo ti biyahe, maulaw ka laang. Siaklatan, agsubli ak tumutlan bigat. Sige nga, Rod. Mapilpilit kan samot laang. Ibagam ano, mapilpilitan ka, tauray jakon ang subsubli ditoy. Ha? Ay, saan? Saan ka mapilpilitan? Bakit? Sige, ikan ka. Tatang, lumasin kami iti pagnaldan, tanalpasan ti balay mi. Katuwa na. Masaya at may tanalpasan ti balayaw. Wen tatang, panawan da kayon kaninanang di ti balay. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, tanda ni Mirsay, kan ti anak may akad-kadwak diti balay. Kaluy, masikugak manen. Anya? Ay no, ay nagsaya atay. Ang daman ni pasikat kon kadagiti awan anak na. Ay, kwartaman nga rod, tadagatanga. Sige, manuti ka sa pulam. 5,000 laang. Ha? Ay, ako susaramaya iti kwarta. Ha? Awan ba't makita kagat-gatangan? Igat-gatangak dananang kantatang ko iti kasapulan da ije balay. Sige nga, Rod. Mabitlaan tayo kan ka. Lukas ta? Masikog man ni Nana Mirsay. Wan! Awanan! Inaltiw ka man barok. Pati jay manugang ko. Nalumbaan mi na. Ay, talaga mo na. Ang napigpigsan sa ti dara ni Nana Mirsay, yung da kayaw? Ha? Anyat kayat mo asawain? Saan yung mga karuprupa, ti puto iyaw? Ni mo Nana Mirsay, ti kayong ingas na. Ha? Masigurado at di sumarunon tong anak may. Kayang ingas kunton.
Kaano-kano ang makarwar tayo dito ospital? Inton bigat ka no bakit? Ay na, singin dagiti anak ta, Mirsay. Kahit lalaki da adwa. Ay nagtarda. Nagtatangos dagiti agong da. At naman ipasikat kon ka dagiti kakaruba. Kena... Ha? Aguray ka. Oh, apay nga ap-aprosam tagong mo, Kaloy. Sa anak mo't anatangos. Kastamot kan ka. Hanggang... Ay. Apay nagtatangos dagiti pasngay mo. Ha? Apay ngay. Sino ti malaanda iti agong Mercy? Kumusta ka, Mercy? Bakit ka nandito? Oo, kasi kumustahin ko kayo ng mga anak natin. Ha? Kanyang anak natin ti bagbagam. Sika, Mercy, sino na ito'y natangos sa lalaki? Kaloy. Nakakaintindi ako ng Ilocano. Ako, boyfriend Mercy. Ako ang ama ng anak namin. Ano? Ay, Mercy, uno ka diti bagbaga na ito'y lalaki. Pakawanan na ko, Kaloy. Ha? Kanyang kaya't mo sa Mercy? Ni Eduardo, ti amadagiti anak ko, Kaloy. Anyas! Ha? Pakakasalan ko si Mercy. Kasi mahal na mahal ko siya. Apay naaramin mo, tikas to yung kanyang Mirsay. Apay! Ididamo kasla jackpot yun ti imbaga ni Mercy. Dajak ni namnama aliputan na. Kat pati pa'y gayam ti nauna nga anak may, saan gayam managtaod kanyak. Iso ang nasakitanak iti husto. Nang runa kat impatag ko dagiti ubeng, nga impasikat ko kadagiti karubak. Tati amok, talaga nagtaod kanyak, ngam nagbiddutak gayam. Pimanaw da nga rod kadjakon amo no sa dino tayan dayta. Alakastan, ti pagayam mo, Kaloy. Bueno, papagayam, di tanti nagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Kaloy. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Sino tinagpuros iti mulak a papaya di taparaangan inga? Apay nga inimlaan nga injay bunga na. Kano pito day jay amain? Ay, ni Isidro a kaaruba. Di mawat tasagpawan na kano iti sardinas. Ha! Naglaing mo dagita akaaruban. Tanamnam ayan dala ti mulak. Nagrigriga ta ka nagmula iti day jay papaya. Dawatan dalaan. Ay na, baybay amon. Uray taado pa'y mat ijay umatimula ta apapaya. Maditi kas tangaramid da. Agmula da kumabit tapnusan la aday tagdaw-dawat teraramidin da. May salaeng ti dinawat na. Di ka kadiagim imaw tamaditi kasta. Ay! Kasano ajak imutan nida? Kano nagsasadot da nga agmula? Day talag daw-dawat ti paglaingan da. Kat si kamag, inga. Saan agapaw ta dumawat da? Kat ikam idaadagusan. Iso nga agruam da. Ta itid kam ngamin nga itid. Inga! Ay! Ayan tay pintel pen. Adda ijay cabinet ijay kwartaw. Apay, an-anwang ti pentel pine. Suratak dagiti bunga ti papaya. Suratak iti bawal ang libray. Tapno mangriknada. Ni, nalumot gaya man dagiti bunga ti rambutan nyo, nanang. Ay wan, nagadaw, inkay mang purus tapno maramanan dagiti apukaw, Diyosay. Wen man, uray kat nababamot. Ay, ni tatangay, napanan na. Napan ijay umana. Napan na sinibugan dagijay mula na apitsay. Ay, nagmula ni tatang iti pichay. Nanakaw. Ay, dumawatak mga rod iti ikubagyo. Tay nakagpuros iti rambutan. Isumula bimasit ti bunga di rambutan Tempadawa mo manayin inga. Jay anak mo ti dimawat ni Jusay. Ay, nagsadot nga min di asawa na.
Di lagman man iho ti amuna. Di pa yung makamula may. Na, iso nga rod mo ti trabaho na. Driver iti tricycle. Kadamot ko ding di tricycle na. Agmula ko maano kas di nga awan biyahe na. Adda ka no dagitay mula da. Ngam awan pa'y bunga na. Ado, pambarda. Sadot na kidia, isot amaw. Day talag namnam ay ti amuda nga aramidain. Awan babain da. Isidro lakay, inka man dumawat iti bunga ti rambutan danana inga. Inala gumatang ni Jilay. Takababay ti dumanawat bakay. Jak kayat ti rambutan ijay ilay. Kay kayat ko di rambutan da tata insaw tanasam Ay, Alan alakay, di rambutan ti may sa pagin inawa. nagadumot na pag-ininawan bakay. Mababain ako na mapandumaw dawat. Ano sa mun naimbag tula numalpas ti panaginaw ko. Kan kakaiso nang ado ti mula ti kaaruba tayo aprutas. Asidag ti pagdawatam, di kan mapan ijay ilay. Tajak kayat ti aguray iti mabayag. Mala, mabilang raw. Gumata nga man iti bunga rambutan nyo nanay nga. Iso nga min ti pag-ininawan ni bakakaw. Ay na, di mon bayadan. Ingkalatan mangala isidraw. Saan mi nga ilaklakaw? Sayang mutlaang tamargragregdan. Ay sige mangarod nana. Agyaman Hoy! Nagkunang agpuros ka iti bunga ti rambutan may isidraw. Ha? Kwa, impakadak ka ni nanay nga tata. Aginaw nga min ni bakakaw. Kada ito iti may sa pag-ininawan na. Ha! Maalam pala ti umisem iti kasta nga raramidan. Ha? Ay! Bayadam ti pinuros mo isidraw. Ay kawin na ha tata. Husto daytan. Yag mo day tatay nak ikilaw. Palasubas kayo akaruba, awan babain yaw. Pinabayadan pa'y laang kat pagin inawan nga rodya asawa na timulam arambutan. Kahit tunggal aginaw, dagiti mulap ti pagdiskitaran na paginawan. Naglaingin ngay. Ha? Agmula da ngamin mat iti prutas, tapno saan da ngagdaw-dawat. Ay nalakay, sagpaminsan damitla dumawat. Sagpaminsyam, kunam, tasaan lanam na minsan adimbawat da. Agdadawat dakit diya. Kabagi singga, gumatangak man itiniyugyaw. Nagadayo mga minijay ilay, mabanogak ngagbiyahe. Uray talula bukal. Ay na, di mon bayadan ka ba guys? Ang awan mo't umulay. Iso nga ruda kadwak ngay may ti apo ko, ta iso ti pagulya kabagays. Ay anya. Nalaingkat ni Totoy nga umulay. Ala, ngamnay, agan anad tapno saan amatinag. Lakay, nakitak adimawat ni Nana saling itinyog danana inga. Inka man mo't dumawat. Makapangpanganak iti kakaruyan anyog. Anya? Ha? Agkakana mo ti pakapangpanganan bakay? Alamot tan alakay. Makapangpanganak una yan. Sige, tabayadak. Tapno saan na nakababain? Adda ni tatayin sao na na. Awan, baraw, adda dinarkayan na akasar. Apay aya. Anya nga tanga oras ng sumampay? Gumatangak ko may tibunga nyo giyaw. Angam ni tatayin so kumati pangipakadaak tapno saan manang nga gungay. Adda kan ka no urayam baraw. Ang mga numarabyan day dya sumangpal. Ay, marabiyang magaya. Ay, sapay agana ni baka ko ang mga nitinyaw. Ay kat mga lakan isunala ang tawan umulay. Siya ko na, kabala mo ti umuli na na. Sige, mga lakalata nga rudan. Siyakton ti makaamu amang ibagakin nila kay ikaw. Kansaan mon abayadan isidraw. Talaga na puskol ti panagrup-rupan na kita tao. Bayadak tapno di ka nagungot insaw. Bayadak ti dinawat da anyog. Manaw, ti kayat mo abayad na. Nagkunang nga nga gipadawat ka. Kababain mat nga raw dagim imawt. Isu abayada kaw, tapno di kan sumanaaw. Bayadam nga.
kwarta mo lang ti pagbayad mo kanyak. Tain rimit ko ang naglakwak itipin niya ti pagbayad mo. Ha? Iso adinak man ulawin si kainda. Ay, ngayon tayo bunang ko na ya. Nay, papanamon ngay insaw. Ay, nainsaw. Apay apinukan mo matintinyaw. Wala, tapno awanan ti dumawat iti bunga na. Anya, Ay, anya aklasa iti panagpampanunot yadakan ka. Sayang tingog ta. Manu atawan nga inay-aywanan ta. Ita, pinukan mo laang akaslawan ang yaman na. agruam dagita tataaw. Day talag nam-nam ay ti amudang aramidan. Ha, soron kon. Isidro lakay. Inka man dumawat iti lansunis danana inga. Ha? Apa, hindi pa ilan alpas ti panaginaw mo ay ha? Unay mo datan? Baong kalabawang magkanya? Kaya amom lang arudo na nakaimimo ni Tata Insaw. Iturturod mon ati mapandumawat lakay. Makapangpanganak ko na yan. Nakitak namin di lansunis da. Nagdadakkel. Ay, pabay na naktumanan ni Tata Insaw. Ano samon naimbag to lang. Lumalampas akon ti panaginaw ko. Ay, mababay na ka. Ano samon alakay. Taawan mo't ngamin prutas ta. Kay mulmula pa'y mo ilang amin dagiti prutas ng mula. Mabayag pa'y sakbay ngagbunga dagi jay. Kasimpay, kaum umay tapay mo ilang amin iti daytoy a lugar. Wen, isungain ka pala dumawat. Wano ba yadam? Tapno saan nga agungot ni Tata Ingo? Ay, Insaw! Apay ngay apinukan mo matuntilan sunis ta. Ti kunam jak nakita ti panagdawat dayjay nga Isidraw. Ha, pinadawatan manan. Binayadan na. Daytoy man nay. Sa nga gasaw. Sang gagasaw. Kenutuhan rin ti panangilakok iti may sakilaw. Insaw. Iso akas talangan ti rumbang iti day talan sunes. Ta daw-dawatan dan tumilang. Ay na, sayang Insaw. Ay unay kamutan. Nakasaysayang. Auntie, umay kami man. Ay na, di ba kaanakan? Da kayo magayam. Ay nasaya at magta nakapasyar kaya. Mala, sumra kaya. Naggapo kami dita balay danana, ante. Di mauas kami. Tadamag kong ado kano ti prutas yo. Ayun naggigidan ang nagbunga ti rambutan. Kanaluuman dagiti papaya. Adalang ka, atays, abukado, kanda dumapay. Timing nga rin dati yung umay mi ante. Aywan, nangkal ngay. Nagpailay. Napanain lako ti layakan aban na. Talaga nga ado ti mulay ante Ay katun abaraw. Tanagagat met nga agmula-mula ni Uncle Mau. Adun sa pay kano ti bunga ti nyugyo. Kuna ni nanang. Ay, awanin Pinukan ni Uncle Mau baraw. Pati di lansunays. Ay nagsayang pinukan na. Ha? Apay ngay? Ay ikwa. Sukatan na kanoy ti sa balay. Ada kayo gaya man angkal. Kumusta? Anya dagita imet yung nakabag si ka Jipa. Prutas sa mga dagita. Unang kal. Napan kami nagburas iti prutas yaw. Baybayadak kanyanting di namat awatin. Anya? Agyaman kami angkal Talaga nagbaknang kayo iti prutas dito ya. Saan akaskada kami ijay syudad a Pasig a magatang. Saan pa'y apres ko nagiti prutas alako ijay. Ay, sige angkal. Patuloyin may tamangan nagtudaw. Agyaman kami manan Kastoy tirumbay ka dagito. Ay na, inso aya. Di mo po kanan dagiti prutas ta Kapay ngay lakay. Kasta tirumbay ka dagita. Tapno awanan ti dawatan dagiti agdadawat at ataw. Unay kan aya insaw. Nasakit tinakam ka iti panangtad mo iti prutas iti dayjay ajiba. Agasam, hinambag tinalada a prutas. Baybayadan na, ngumjak inawat, taka nakakmag. Kansag paminsan met lang nga umay da pumasyar. Ay,
Basta po ka nag-amin na namulak. Tapno awanan ti subsublyan da daw-dawatan. Nya! Papanamanan lakay. Ina man nagmula iti prutasin, abakay. Nagadulang aruden dagi jay imulam. Kun addan sabong da. Agbungadan lakay. Nayunak pa'y dagiti mulat ha. Taure, kanayon kang nga aginaw. O, di sigurado nga damulat ha pag ginawa maprutas. Unay kat nga agpayso day di apanaginaw kong. Dagitay matmulat ti kaarupa ti naging inawak. Awang kano dagitay mula ni Tata Insong aprutas ha. Pinukan na magkano amin ayon ko na ni Nanay Inga. Ape nga ta pinukan na lakay. Diyan mo ah. Sukatan na siguro ah. Ay, nakaapapal dagiti karuba. Nagaduti bunga dagiti prutas da iti arubayan da. Basol mo lang no apay pinukang ko dagijay. Naglaing kanto mo ngamin nga gipadawat. Di kag pabasaul ta si katakim basaul. Gapo iti nakaro akin na imot mo dayta. Grabe iti kasta nga ugaling. No amukla kumaakasta ti ugaling, idi agar-aram kapay lakanya. Diyak kumanakikaskasarkan ka. Anya? Inlaklakay mo ti kinaimot mo. Pukanam pa yan, tinagregregatam nga imulmula. Gapo iti nakaro a kinaimot mo. Ay nalabos kan. Ay, di ka madanagan. Tagmula manay. Ha? Manopay atawan ti orayan. Sagbo nga manan. Naimbag no si bibiyag tantupay. Di ka madanagan. Tadagitay mabiit nga bunga ti imulak Inga. Gimatang kamad iti maimulaan niya og insaw. Wine. Dahitay nyog ang mabiit nga agbunga dahitaw. Kanda iti daddo mapaya ginatang ko, ke mabiit mo't lang agbunga dagitaw. Bala, tulungan ka nga rod nga agmula dita paraangan. Saan adita paraangan ti pagmulaak? Ha? Sa dino nga raw. Ije bakir. At dadagata ije bakir. Iso nga ije ti pagmulaak. Anya, ay sus, nagadayo ijay. Kan bakbakir ijay, rangkis pay, nagsamag. Dalosak Naglawa dito asidag ti balay a pagmulaam. Ngamapay nga ijay pay la nakaadayo lang arudan, nagsamag pay, kan rangkis. May mayat nga ron ijay, tanalembang. Saan ang makita dagiti agdadawat? Anya! Ay, maluman ngam awan pailan ni Inso. Ay na, makapadanag mo't na di atao. Ayan na nga tangay. Ay, agi amanak, isunti sumungad. Hala, natumba mo't di asawa. Ay, Insaw! Ay, nadandanikan Insaw. Naimbag ata saan apoy sunos jay uleg anang kagat dita sakam. Naimbag ta saan agrabe. Tana itaray da kapay dito ospital. Ay, kunala no ada kun di langit. Ay, naimbag ta nagbiagak pa ay. Day tangamin ti bagbagakin ka. Sorry, bakit? Jakon mapanay di bakir. Promise. Ay, Nanay Inga! Kumusta nga ni Tata Insaw? nadamag mi tinapasamak kin ni Tata Insaw. Iso nga imay kami dito ospital nana. Ay na, nasaya atan, naispalin iti pagad balasang kaw. At dagayam mi aprutas. Agduduma aprutas da kita oy. Uy, tata, nana, nagbungan dagitay mula mi. Kat itatada kami ti adda mula na. Da kami matimangtad kada kayo. Unta na. Agsubalit kami magkada kayo ha. Gaputa pinagpadawatan na kambiday. Da kami mat itatimang time. Ay, pasensya kayo na barok. Balasang kaw. No kanayon kayo apagsawan iday. Gapo iti pa nagdaw-dawat yaw. Paspasensya andak Ha? Awan day jay kada kami, tata. Maawatan da kayo. Nagpakawan ti asawa kadagiti karuba may gapoy timpakpakita na iti kalabas. Nagtalinad med ti kinasaya at dagiti karuba may
Kas tamatan dagiti kakabagyan may nga uray kas jay timpakpakita ti asawak iti kalabas. Katita adalat tatay ugali ti asawa ka na imot ngam sana nakas ide kagrabe. At least ita nabawasan na basit ti kinaimot na. Alakastan to'y pagayam mo Inga. Ay una yan ay ate asawam. Gapoy tinalabas sa kinaimot na dandani na laka nga rod na isang maktibaginan. Ang malasa na balita. Babanti kas dyan na pasamakan kwa na ka nagbaliw mat. At least, ada nagbaliwan na. Wano, ada nagnakman na. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Inga. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Tinlay, kuyugan na, ma'am. Ijay. Di balay da kasinsin mo, Mia, ah? Mapankagara man niya. Ha? Kaya una, ha? Amo mo na bayagan na kursunada di kasinsin mo. Ay na, agpakuyog ka pailaan. Kabailam day ta. Alam na ta, kung mabita lang, wait. Ang mga nuabugan na manan nakaslaman ako. Napipiano da ka, takabain na ka. Ay, ala, mabiit lang nga ron, andi. Itulog ka lang igi paraangan da, ah. Ha? Pumanawak matla adagos, ta ituloy ko tilablaba, ah. Biya, adda ni Anday, pasyaran nakakanaw. Pagawidan yun, nanang. Apay nga, ikatawan mo't aramid manakaw. Kun awan mo't papanam sana ya. Basta pagawidan yun. Amo na nga adan asawak, armanak lang. Asawa nga ibagbagam mo't. Balasang ka, anak kaw. Awan asawam. Tanabayagan a pinanawan na ka ni Roberto. Hanak nga pinanawan, nanang. Subli anak tumatlaang ni Roberto. Napan lang nagbakasyon. In promise na nga ikasarnak ni Roberto. Ay, anak kaw. Iso nga papanawon nyo man da diyang Andi. Ibagayo man nga di balasang ti Arman na. Sikan at imang ibaga. Kasarita, Mia. Tadi matla pumanaw dayjay. No saan asikat makisarita kan kuana. Malan, ingka kasarita na nakaw. Kasano ko mga adda asawam ka, balasang ka mo, Mia? Adda nga rod asawak ni Roberto. Aw, nabayagan na pinanawan na ka. Sa mong asawa day jay. Tadi kami nagkasar. Ang mga nod yung kasar na sa balay. Siyak lang tayo ayatan ni Roberto. Aw, Iso nga hang kaman nga agsasawi ti kasta. Padak samadya asawak nga. ha? Sardangan akon nga paspasyaran ande. Tawan pag-asam kanyak. Diawan asawa na ti Sir Patam. Han nga siyak nga si aasawa. Apay nga ipilit mo tibagi bayan o di nakakayatan day. Nagado babalasang di ti lugar tayo. Ngam day jay pay amiya tinapilim. Kaya iso nga mo ti ayatag tatang. Nabayagan na crush ko ni Mia. Di nakakarod kayat. Kaya nak, JX na ngamin ti pagrasrason na. Ibagbaga na nga da asawa na kaawam may. Kay
Anya tamam. Ang mga no na panla nagtrabaho iti sa bali a lugar. Kaya na mga no ada komunikasyon da adwa. Oha? Awan? Imbaga tinana kanyak, amanipod pimanaw jagnagan iti Robertaw. Kasaanan ang nagparparik na apulaos nga oray tiksla ko ma. Anya? Iso nga anusang arman ni Mia. Tapat siya nga kludan nakturayay. Mangantayo na nang, nakagawa akon. Anyat linutom amasida, anak kaw. Paksiw nga bangus, di paborito ni Roberto dato. Ah, apay nga rod atan lumanen ta plato dito ilamisaan nga ay, kat dudwa tamot dito balay. Kat plato ni Roberto Anya, ay Mia anak ko aya, madadadail santi ulom gapo iti dayjay a Robertaw. Hey, agtugaw kayo kit din. Hang kayo nga sumanaw idta. Mangantayon. Bye-bye anda ka di lang iti kayat kong aramidon. Han kayo mat nga mapapektaran iti aramidok. Ha, sige, manganta nga rudan anak ko. Ante, nasaysaya at siguro no ipacheck up yun ni Insan Mia iti doktor. Takas la saanan anormal jar aramidan na. Wen nga rodlin lain ka anakan. Ipakita yu iti psychiatrist, ante. Naimbag ano kayat na. Kayat na, basta ay aywan yung ante. Sige ay, padasag ano kayat na balasang kaw. Psychiatrist nga. Apay anyat pagkitkitaan nyo kanyak, agbagtit. Ha, ay inisaan anak ko. Ngam na sa Hanak man nga pagbalinan nga bagtit na nang. Limpyo tar aramidak. Awan mo tamo nga madi. Anya mo tikas nga aramidyo nga. Ay na anak ko, kasano mo nga amin kat nabayagan api manaw ni Roberto. Ngam panagriknam kat adapay la dito'y balay. Tatunggal manganta at dalata plato na nga uray awan mo't. Kan maturog ka at dalata tay pungan kan ulis na iti kamam. Kat, apay bawal nga aramidan ti kasta. Anya nga kumatimadi. Nakayukit di tagpamental. Madmad iti ugaliyo. Hang kayo nga makaawat. Mia, ipadawat mo dagito'y sapatos ni Roberto dito, anak ko. Tawan mo't mangusar. Wano ilako mo na isaw. Bye-bye anyo dayta. Usaran nanto no ag-awid. Ay na, di mo namnamaan ti panagawid na. Linipat na kanday siya, anak ko. Haan nga rod. Kanayon kunto pa nga matagtagainap nga nag-awid dito eh. Idi kwan kat nagkasar kami kano. Anya. Ay, nagado dagito'y sapatos. Kananginan sapay dagitaw. Apay no ilakaw. Ta sigurado nga ado ti mangayat ka dagitaw. Yumalangan dagita. na. Baka ilako yu pakit di. Nekat pangipanamon ngay. Idulin ko dya kwartok. Pati dagito'y sinelas na. Idulin ko. Tapno at daw saran na no ag-awid ito'y. Anya. Insan Mia, adda ipapaitid ni Andikan ka. Ha? Ni, anya data nga insan? Chocolate kan bang banglaw. Amo na kanu ngamin adi mo awatan. No iso timangtad kan ka. Iso asyak kanun at timangtad kan ka. Jakpagan ano data? Bagi mo na insan? Anya, ala para kan ka nga rod. At dapay nga rod nagan mo dito'y nangikan na. Sinuratan na iti pentel pen. Tumia. Kunana. Jak awatan data. Ta sigurado nga agunget dya asawak no maamuan na nga ag-awawatak iti regalo ti sabale. Ay, apay aya ka na yun mo abalik sanday ta asawa. Katawan mo't asawa minsan. Ada! Napanla ang nagtrabaho iti sa bali nga lugar. Tapno makaurnong iti pagkasaran me. Kat, adda nga rod komunikasyon niya. Agte-text, wano umawawag. Saan atabise? Kan madadadalmat nga medya cellphone na idi. Baka nadadaalan ay sungahan nga makatawag. Anya? Ayun gayam insan, kasar ni Puldo ita. Inta makisala no rabi eh. Kayat mo? Da kayo ata babalasan kayo. Adayam at makisala nga ada asawa na. Baka agsilos dya asawa.
Da kayo ata babalasan kayo. Kan baka sumangpet tadta ni Roberto. Huibis nga min tadtakat. Kuna na nga agawid idi iti huibis. Kat baka tadta nga huibis. Anya, ay nainsan mapantaki day. Dagasin ka no madamdama. Bareng adda maamamum abaro ijay. Kano agkinayat kayo, di mayat. Jak nga rod umay. Saan akon nga balasan kunak lang nga roden. Lilay, ang tagsala. Si kamat anday. Awan pa'y latukar at salatan. Urayong pa'y nga agpatukar da. Hustong to, ano ang data ni Giteng nga? Amangan ngamin na maunaan da. Si ka talaga. Ay, sayang. Di mat ngamin imay ni kasinsin ko amiya. Ta iso ko mati isa lang. Wang raw. Itay pala birbiro ka nga mawamay. Di mo makita. Ay na, di na kayat ti umay. Uray kasano ti pamay amang pilit kan kwa na. Talaga di na kaya. Malasa na balay. Tada ka mga mangisandi kang kwa na. Uray, tagkakaingas kayo, Mike. Ala, napimpintas mat ni insan ko Napintas kayo, adwa. Agdo matipintas yung linlain. Bala, may kantay tagsala. Magagaran ako ng agsala. Bala, sumuro ka kanya ka. Umuna ak igitang nga. Anya, uy, urayan na ka, anday. Ay sus, naglokon. Napanan. Ay, bag nga oras mo linlain. Kuyugan naman, iji balay da insan mo, amiya. Anya, ala, sapay adda na ira na apapanak ita, anday. Inak itad ti order ti customer ko iti online. Ay, kunak ano awang papanam. Sayang. Pakiitid mo man lang arog kang kwa na daytuyin, nay. Ay, Nay, anyaman day tan, anday. regalo kanin sa mau. Tirno ang sandukin shorts. Nakita ngamin na mahilig iti tirno kay. Iso nga ingatanga man. Nungay di naman awatan. Kaslagay chocolate idi nga ipapaitad mo. Di na inawat. Impadawat na kanyak. Iso akinan kun Kino di naman ang kaya di alam. Awang maproblema kanya, linling. At least sana masayang. Taada ka para salo. Kat kasano no di naman awatan dayta. Kat itad naman kanya. Isublikan ka No itid na kang ka di alam. Sika mangusarin linlen. Ay, hangko nga pagan ano data linlen. Isublim ka na Andy. Alaan nga minon, insan. Awan magdakas na, no agawat ka iti regalo. Ay, saan nga rod? Luyalak ngamin ka ni Roberto. Naawatak deta de, kaslalin ni putakon. Ay na, di ka mang namnama iti awan. Tanarigat ti mapaay, insan. Sublian na ka rod ni Roberto. Amok nga sorpresa anak to dayjay. Kanayon ngamin nga matagtagainap ko nga nagsubli. Insan. Isu nga ibagam ka ni Andy tasardengan na kon nga regregaloan. Tanong masurunak, puurak amin nga itad na kanya. Naimbag nga oras mao linlen. Ni, ande. Sumra ka anyaman ta imat mo. Para kinimiya akasinsin ko mananday ta. Kuma? Amu mula di na awatan. Iso asikan ti pang tedak, linlen. Ha? Ala, apay ngay arigalwan na. Awatam ko malinlen. Nagpintas day tabag. Ala, para kang kadayta. Ande. Nasaba ko nga minimiya di dalang ka. Iso ko mapang tedak iti dayta. Hangam, pinagsasawan na kiding. Pinabainan na. Anya. Ay, anyan day di akasinsin ko. Iso nagdiretso ako na dito'y balayaw. Linlen. Sayang, pa'y no sana mausar day taoy. Awang mga miniinang ko apang tedak ko ma. Ay, kat agihaman nga rod. Ande. Ay, mairamramanak pa yan arigregaluham. Nakapanimid ka man nandito'y abay titawa, Mia. Anyat pampanunuta manakaw. Oh, Mia! Nay, agsangit ka mo tayo na nakaw. Kano ngay nga nga sumangpot ni Roberto. Ayanan ngay, abay nga hamot na nga agawid.
Ay na anak ko, lipate mo ni Roberto. Tadi na kan pagan ano day ay. Ay, ayatanak ni Roberto, nanang. Saan apod no day ta? Tanupod nung ay ayaten na ka. Nabayag kuman asinubyan na ka. Ngam dandanin do atawon na pimanaw. Ngam saan ang nagparparik na apuluskan ka. Kanayon ko ngaron nga may tagtagainap. Nagsubli ka na ito'y balay. Tagtagainap laday ta anak ko. Bunga la siguro ti kanayon apa nagpampanunot mo day ta. Nanang. Lipatong ki din anak ko. Nalabay, saan ani Roberto ti talaga parakan ka. Marik-rik na nga rod. At nalang itasidag ni Roberto. Iso nga, masapak nga rumar no bigat. Inak man agra-round ijay town. Barang masabat ko ijay. Agyaman ak dito'y inted mo akay alin line. Awan anyaman na antay. Sigay agawid ang rudan. Niinsan mo amiya ti umawawag. Hello anak kaw. Ayan maun. Adakan dita balay. Ay paumaya ko nanak kaw. Awanak pa itabalay nanang. At dakit to'y town. Kadwak ni Roberto. Ha? Roberta? Ay agtal na kamiya. Di nakrabakan iti kasta. Ay, agpaso ti bagbagak. Nakitak ni Roberto ito'y town. Nabayag mat gayaman nga anda ito'y. Ang nignegosyo gayam ito'y. Anya? Kahit? Iawit ko ni Roberto no madamdam ay tabalay. Sige, bye. Ay, jak amo no agpaiso di imbaga anak-anakan. Nagkita da kanukin ni Roberto iti plaza. Anya? Mamimiss ka unay, Roberto. Apay nga ang kang maijabalay me. Kuha, Mia. Itatanalpastan nga nangan, agawit ta ijabalay Ando pa'y lang dagijaba dumichay. Ewa, sana mabalin, Mia. Ha? Apay ngay? Sorry no naglibakakan ka iti kalabas. Angam kinapod na. Sigudan nga da pamilyak. Iso di kan sinublian iti balayaw. Anya? Nagapa kami lang iti asawa iti nagyanak iti balayaw iti sumagmamanungal daw. Iso sorry, wine. Anya? Isumat lang ngayam nga ang kakanak subsobli. Uwan, Mia. Iso lipatin na ko man. Tanabayagan alinipat ka. Abay nga linoklo ko na ka, Roberto. Abay nga. Awanan ba hindi dyan nga, Roberto? Manluloko. Inururay ako iti mano nga taw-tawan. Anak nga nagpaparam iti sa bali. Ninamnamak nga agsoble nga minalalilaw ng lagayam. Kunak tumit ngamin kan ka iti kalabas. Alipatam unan ako. Rumarak na lang. Naipapanam. Mabagtidak no dak iti balay nga agpampanunot. Iso nga rumwarak. Malangam di ka unay umadayo Agawid ka matlada agaws. Wen, adalang mapangko ka sa rita. Lenlen. Alam mo, Stone insan. Di ka nagsangi. Sana balay. Ta saan laan ni Roberto ti lalaki? Ado dita. Awagam man nga ron ni Andy. Ha? Apay ni Ande. Basta awagam. Paumayam ito balayo, insan. Sige na. Talagang umay dayjay dito. Naawan trabaho na ita, Mia. Undaway siguro paikit din Sige nga ron taurayak. Nagsakit nga talaga ti barukong ko. Nuam mo kumagayam nga da asawa ni Roberto. Hinaklon ko kumaidin ni Andy. Iso nga gusto no umay tada ibagakan niya na. Aklon na kuntayat na. Kayat mo matlang ni Andy nga para kanya kinsan. Ay, ikwa. Nasingpatmat ni Andy. Nagagat pa nga baro. Iso nga haan nga naringat nga ayatan. Nay! Dakaon! Nay! Ada ka magayam dito niya. Andy! Nay? Naibag tayo ka. Ay, natataka lang manan nga makita. Gimwa po ka unayin. Apay nga sangsangi ka. Inalilaw nak ni Roberto.
Isong aklunan ka nandi. Si kagayam sa nga talaga ti Destinek. I love you too, auntie. Kwa! Kasanong adami na kinaawatan ni kanilinlin ngayon sa mount. Wen insan, nabayagan nga da nagkinaawatan may. Kat pagsasaritaan mi inton bigat ti kalay sa may. Apay nga katsak mati mo na ngayon naram mo, andi. Apay nga kasta. Pasensya ka na. Ngayon na ibawin kanilinlin, ti sigod pa nagayak ko kang ka. Iso nga suray. Apay nga kastoy. Talaga ka di nga gasat ko ti mapapay. Apay nga Kasta unay apa nagsangit ti kasinsin ko, idinamwan na ada kamin ken ni Ande manang biyanang. Nagkasar kami nga rod ken ni Ande kat kabayatan ti panaglabas ti aldaw, iniinot metla na aklon ni Mia ti gasat na. Katita, adan 5 nga anak may ken ni Ande, kat nagtalinaad ti kinasingpet na nga asawa ken ama dagiti 5 nga anak may. Nakasawa meten ni Mia kat adameten 2 nga anak da. Alakastan to'y pagayam mo, Len. Talaga nga awan makaibagawan no makaamoy ti agbalinaga sa titunggal maysa iti masakbayan. Adaw dagiti pasama kaditay namnamaan na dumteng. Alakit dawat ka asapay kuma. Tagnanayon ti kinaragsakyo asa nga pamilya. Kastameten ti pamilya ti kasinsin mo ani Mia. Bueno, papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Len. Dito'y drama tayo. Manang Biyana!